Antena Zagreb. Da? Dobar dan, gospođo. Dobar dan, izvolite. Evo ovako, Milivoj Lulek ovdje zovem za vas iz Smeđe udruge zaštite okoliša. Da? Naime, gospođo, nadzorna kamera vas je snimila kako ste prošli kraj psećeg izmeta, a niste to očistili. Ko kaže da nisam? Niste očistili. A nema ja pasa. Pa vi ste druga skupina, znači vi ste spadate u skupinu prolaznika. Nije vas nadzorna kamera snimila da je vaš pas to napravio. A koga je snimila? Vas, nego ste vi prošli kraj toga, a niste to očistili. Ko kaže da nisam očistila? Svaki dan ja kad iđem u dućan, ja okolo čistim smeće. Da, ali vi čistite smeće, ali ovaj izmet pseći niste očistili. Prošli ste kraj njega. Nemojte me, molim vas, da nismo pokupili govno od Ćuke negdje na cesti, dili. Da. Kanite me se na miru. Što se tiče govnjećega izmeta, to otpišite i gonite se, znaš di?